enggak kaitan. Jadi memaknai hadis itu malah masaka pada ko makadena bitta dena suku tepat nasi dia selang nareko dena yase ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Jadi makada iya ko iwe ko yang enggak suku tepatmu ina tulipun dia se ipapujin lokona bitta iya na tuna ko malio to baru ina dia na memolai ko dena suruh pui mamin re mak barasaji jolo de apa makale aja kamu pakai atau kuna de pernah putupur mak barasanji apa ya ko pure pui mama barasanji berarti pure palayolo ni masalah walo ko nabita ipan nasai papuji lo ko nabita barasanji ko joko tu lete bola baru makoto de na memon ribola na matin lo ko dia na barasanji jolo de na waji tapi na pahami roha de sa makada de na suku tepat na si dia salah na rekode na yasi papuji na lo ko nabita dibanding yang lainnya. Ia nangka tau mananunga mamalkan agama nairita capak na salama akatan niwi ronolay iyo po biku bansa na ako pa di pa ni jami gimpe ka maka capak na kaya di pa naman nasah iyo po guruta kalisiden reka manasah guruta kaya jadur rahman ambodale gang kamati mancajiwali berarti dia na mungkin salah ya rona jamay iyo po ya kak di pa naman nasah kan. Iya dia pernah merasa. Jadi akatan ni bawan ni okoro. Iya di pulih asa dia guru tak sadar nasi di moja itu tunru nak kemana ni Iya. Si di mana mau tunru nak komati guru tak sadar mak guru tu guru tak kayak Jadur Rahman Ambodale. Nak kemana itu guru tak kayak Malio kemana itu tudang. Nak cik di mana mu ya tu asa dia dede iya. Iya. Nah mana saja tu tahu pandai tanah. Ya lalu guru tak kayak Jadur Rahman Ambodale makanya guru tak jipa tahu dengan almarhum ya metu tu guru tak waktu na upasuru tak di mematung ya natanya tu sambarang itu tak di ngoku kibur tahu ya masih ilah dah ya tu di natan raitana berarti tahu makanja amalanna gang kamate mana sahe iya napa ni makuije iya mako kwa mega tahu mega mi macam baca hadisa dia na pakai guru langsung nyoko kita kembali kepada Al-Quran dan hadis tapi ya roh hadis dia na pahangi maka maki akatane maka acarane ipake we itu mereka walingi contoh magi bola na to mato riolo mega to pasale mako koe ya ko maki buah ko anak kadeng aja nagan nak Bali anak kadeng ko de na 10 telu 10 si dia serah paganjili tu nak bak na bola mako to aja nagan nak Bali paganjili namun iya tiasi pangatak naga itu kan nak Bali tu 5 kadaka ro biasa aga tu sinadi ni pagan nak Bali nama kanja miko ternyata engkau ko hadis maka dei nabi ta iya tu puang Allah taala ganjil napa ni na puji tu puang Allah taala anu ganjil itu mak boleh namo tu nak bak na dia tu naga nak Bali angka turun tu oko baca-baca ko kita maka dak nuli ya pas sabarang namo ukura bola siba ukuran masigi nate tu pagan nak Bali ya ko to maki buah masigi 19 kali 21 makoro 9 kali 11 atau 11 kali 11 aja nak Bali ya ko gan nak Bali maka ada 20 kali 20 ai magampang mapangewap pagawai syarak ko tu iya cede-cede si salah sih iya cede-cede si salah iya jadi maka dari paganjil supaya napoji pong Allah Ta'ala iya napoji ko po napoji tu pong Allah Ta'ala tu limatan na tu te monroi namo bola makoto iya mo kibuah bola na ganna Bali ukuran na magampat tay siap pangiwang-iwang ko si babay ni na matuan na konon roi bola na iya ronala ro kau baca ko may kada iya tu iya na kapan na pake ang kamu kaitan na si bahades Pak iya enggak kaitan na jadi memaknai hadis itu malah masaka pada ko makadena bitta dena suku tepat na si dia selang na rekode na yase ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Jadi makada iya ko iwe ko yang enggak suku tepatmu ina tulipun dia se ipapuji meloko na bitta iya na tuna ko malio to baru ina dia na memolai ko dena suruh pui mamin re mak barasaji jolo de apa makale aja kamu pakai atau kuna de pernah putupur mak barasanji apa ya ko pure pui mama barasanji berarti pure palayolo ni masalah walo ko na bitta
ipan nasay papuji loko na bita para saji ko joko to lete bola baru makoto de na memon ribola na matin loko de na para saji jolo de na waji tapi na pahami roha de sa makada de na suku tapak na si dia salah na rekode na yasi papuji na loko na bita dibanding yang lainnya kama jaka memon ribola mun de pamupura mon masalah tu he abra saji ko jolo kama kiro kemudian botim parui na je tu makoto botingnya sona ni satau mata kowe mak barasanji siawanina itu tahu cakar duna magai muges sakai bayine mo na de pamupura mak barasanji masalawai ya se kamai papuji mo loko tune loko labita makiro bate na pahami idi mani ko meki pakalullo abiu salah-salang itu ya ko meki pakalullo tahu makada nabuktikan ipapuji na loko labita dana salah ka makiro idi mani pite itu agama yang aku itu caranya ulama kita dulu memahami itu yang pemakala ya roto pandrita yolo na jelaskan ni hadesa napa na usahakan na tarapkan ni dalam kehidupan yo po makukuasa tahu mina pakan na hadesa napa le na malanggar itu jadi makiro mawatato ya tuh na pinre ni status soko Facebook makada harang agak sana patasan wi alina mak balu patasan tapi ko ni ko makuiro itu jadi yang kata masalah aku itu jadi nateng itu mak patasan asa harang na penre tapi we mak balu patasan ni jadi perlu memang perlu maka dah tahu we mina pasalah alina lah melanggar kemudian kita tisyakan ni betul upasang pabo apa agagawa pasapasangan nomor CD ajak lalu tasalay sampajangin na mumagarepata aja tasalay iya na hindi makokoy na saba sibu may matonyo ko jama-jamangi makotiha kaadaangi tapi namo magarepata aja tasalay sampajangin magay makuye paangkat tu tau makar made je tu masampaja tu nasah tu marepal lo galunge tu marepa mak balu iya memang kalau ko galungnya agak musapa kada dalle ya kalau ko mak balu agak musapa maka kada dalle jolo gare nama-nama iwi manang kaji mo lupai pak bagi dalle gara-gara dalle musapa nama-nama gare gitu juga ada nama iwi jadi aja talupai wi pak bagi dalle yang matoro engi dalle gara-gara dalle minta sapa betul kan aga loki jolo mangolo ko pak bagi dalle na palo sapa dalle ko meki ilo muyang aja talo sapa na patalupai pak bagi na kamakiro yan to ampe makala asam pajak ko na pamakareso iya apa maripat upaw makala tania galak na tayo nasugi tania kini galak na tayo nasugi di nagachayolo sugi buruk ko palabuhang nanay sawar tatalusa na lariat topa nalapo ko di mulese patasi makoto daya galatu tangaban ni matasi paati lampu motoro na si garusu mo tapi dito ako mo ipa madari lalo megang yung kosok na naya pulian napay si tanggaw la mata si takanchi ni motoron nade lang kana nali ja masigi ji mabela baraka gitu ya gitu kemudian maka dapat doang ngayon mo pa doang ya pak madari na tiya ako Kalimanta koloka ako ko Papua koloka macarama nang kataw lolo tabi ustaz biji angka tu tapak guru-guru berbaraka pak doang agaw di baca-baca na menre dale madari kata kajan iya tau makutan ay 5 newton na iya tau ita na iya mamotoro mo pa maka na kaya kininita ko malay na ni caway ko tu maka na milaw pa doang ang ko tu tau di na ngoto na 5 newton to muy ko jadi itu kare tapi makiro jadi tu po ngalatala na pakke daleki atan ya na kelori de na kado pakke daleki ya milaw dong de tahu ni betul tambah macam jadi pakai daleki wakil lori tania iya makaresoe
tania iya milodongi apa kini padonga manipasogi teh dia naga ustaz mamotor maka pelalu tu mana nih nana sama na ustaz padonga na sugiran tanah ini gare do jadi wakiro ipung Allah taala matoro ya tu aja nata susai napa ni menre idale nata dia nang kanal idale namo si pasak kanuku de kanala ya aja nang kata masus sakong kabali bolata menre dale ternyata tu dale tanala dia na mungkin lo korode napa ni akong katau madece ngoko tu jamu ta malada manu na sabamage anu na memang matuti ling ko pong Allah taala itu pamiga po to ko menre dale ta pakiru bagina aja de nang kanala dale ta tutuli dale na matutu kemudian yang kedua wasiat tu aja tak capai dosa bicu tapi aja to tepat turan nuko dosa lupo magai iya ko namo maga rajanna dosata ko pammasena mo po ang Allah taala na kuru kang itataki salama tapi namo maga bicu na dosa ko keadilan na po ang Allah taala na pake mo kuru kita takilay jamu iya na to ampay ang kawanita BTS asumadak kami na pino ni patama suruga na sabab pamasena po ang Allah taala na pake mukurui tapi angka tahu pak di pala pakaroma minasili kang isi apa poli manre unta ko sahabana na rewa na takong kay sina magoro nangka dagi tamo ko sinaro na cuke kanuku celaga dara na tay nola lepa man ya sapi di pala pakaroma na tay nasili kang isi gara-gara iya di pala pakaroma wede ni lawi 500 itu tertunda tama suruga amaga pa idi lase na tay jamu bawa ko to tama rambutan lay galulu dagare jadi yan makada namo maga bicu na ko keadilan na po Allah taala tatta kilay jamu tapi namo maga rajan na ko pamase namo po Allah taala na pake mukuruki tataki salama ina tu ampay na patika-tika katopan rita ya ko tatto ko mumelo masampajang baca lalu ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi idi mi po wakatay pamasetan ko malado harapkan wa atini mahabbataka wa ma'rifataka tilawi napayamato kumeni tutu sampajang elatu ni pila alamina ina kahamidul majid taleti patutu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika tapancaje pakasiwaku pakasiwa lebih syukuri seseta iya narutil loro kemudian yang ketiga aja tamasike iya macaki masa padale macatoki matoro idaleta apa ia tulino ad dunia masraatul akhirah jadi ya lino darat mi bolatan ke kusurimunri tania tu bola yonri tania bola darat mi tu tonri makokohe tania apa bola sitongan lah apa ia lino darat nami suruga berarti nang kata mabolo kolino tuli bola darat ya tuh itu sebesarnya bola darat aja muna mabalola da okos surimonri bola tanguju ya tapa baloi iya roye iya na tu ampai podaya makun raya makoka aja namo migalanda bela ulawa taliwa-liwa ipake iya pa taresya je bita ya rote na buku ulawang mak bulawa gang kasiku dua sabu minas sumbangan iya leto aku pakai jenek deh kak aja mau tersinggung iya mereka mako kaya namo rante naro tanyana je rante tanyana iya pak buku alo mematoma nih balukanu kan kemana nih rupana aja na upawiti taman moto ko kuiboting aja na total liwa-liwa mapasang aya makada darat nitu ya iya kung kataw na taromana midale na kolino de na sidakang ni sesa pade kung kapadara rewa ilaw bolana napay masasakale nasang kamiro nakadubuyo ko dare de niala ang kamiro na bodongi sila po siya gaygan na de niala maliwasa man ko bolana na pamainga makole ba itu taw nasalayo orang parano kolino makada ito pandetay real tomatota na iya makada wija mumurano nga buta chiwali ko na
taulang yang murandua nggak butar apa ko apa bikin tisangi pak bu sijak na nalupai kita ko tomate na degaga bicara taulino tangkalinga degaga tasakamay ko mate ki aset tari tawi tapi baja de maga sijak na tayo nalupay ki cepat sekali aja to makada keluarga taulengi keluarga lagi wija anak tak ikiri lo jupanda masikola iya minatalipo ko capu idina iya nang kakiriman ila tu may SMS mani nasa lato ni kirimata lega tuki apalagi ko tomate atau idi no tane ko yang kay hadire akasia galo ta siya reki buruk na tomato ya mati bilalan na sitaw kedua idi lagi mapahangi agama kedua milo masyarakat kubur maga pa wija tamato nama igare yan natanya idi taro ngilalang ngali talalang ngadece ngaman rasaki yan tu makada na puji bayne ko iya ta puji sana bayne makoto puji lakay ko iya puji sana iya idi makunray ko mati masa gya de na bayne lakay ta tuki lagi memang bayne palay ko mati jangan tanya bicara iya makoti iya ta coba di gare tanay bi korewa ki matu tanah gare kabi makada pak kira-kira mak bayine ki komate kak tanah makada terumwirita iya itu jawaban terumwirita iya mapakai nga kaya iya jadi usahakan inang katapunay usahakan iya iya tu tahu macay makotung kapulan na cek de engka nasidakang iya napa itu tahu mau basai dia itu napa aja rampe deh pak iya nama seke tahu nak dia gapo jiwi tahu seke lagi cece tahu seke gag iya nas maseke teh na tuli makanan itu kayak mati ya kau tahu mau basah mati madari itu kasih makanan tahu laba itu kanja tahu patu besana tapi kau tahu seke mati dia nama teh itu teh tulis sikap di anim betul laba dia bukan di gaga mate mapulo tau mate tak lawi teh malam tau mate ko kiburu nak baca asang nasa niga ye nasa ngambo anu nasa boikat di pa biasa tahu ye tu padahal guru di buku-buku dia mau pada apa aja na rampe tahu iya liwa pak aja taruh ki pasengarang iya taruh ki pasengarang maka akan nak wija terenung adegaga yana tanne di pasadia ngeleta sebenarnya kita dari NU ini maka madosa mako de deje to mangilau mak buka baraka istilahnya makanya ada yang seperti ini iro NU mako apa konsiderape melo imak bangun istana ahlul Quran jajitannya apa kepala Korabawang juga tempat pengkajian Al-Quran menre ini tianna sama angkatan biasa rona wakaf kang toko sahid pangkajian itu di jalan poros kalawuy menre ini tianna senre kang ikoli-kolina jadi angka kaman ni hafal wangata melo kamu tu kupon kiro kupone 20 sabbu siulang angka total 20 sabbu angka to 50 40 sabbu angka to 70 sabbu angka to 100 sabbu ini meni bawang ya ko 20 sabbu siulang melo talisar ang kamu tu nomor rekanina ang kamu to nomor HP na kupure ta transfer ta kiring atau dia ta transfer ang kamu tu ko nomor iro nomor ta talipong na lo jampui ya ko 20 mita pura tawaja na de na gaga maka aja na tapat terui nang kana tu asat tatamay makom itu jadi tomak bagi-bagi baraka istilahnya iya itu ji sebenarnya magi tapi 20 talulang ngokoro itaro nasabak mita uka sading ganna kamani yaro kotama yaro di naganna 20 talulang naganna na yaro gagairo nang kamu padi na tama mawata pertanggungjawaban na apa sumbangan natin untuk bangunan jadi maka lebih mu ko kurangin aja ko lebih apa ya ko lebih mawata pertanggungjawaban lah apa sumbangan natin wakaf natin bangunan makiro yo po ko kurangi dia no masih sah makiro pak maja kamu maka da seko midi na pake na jaji gagaywe nang kamu pidi tama na jaji na gagay kinro ni parewa yaro kita orang karena amanah itu sangat berat tasakamay magampaw liwa iya itu yang saya
anu kan sangat berat. Itu ampai Pak kong kata terima jabatan, itu terakhir penutup. Angka kama tau terima jabatan aja lalu tanda syukur. Aja tanda syukur. Tak gilisi sang itu. Iya. Mancaji anggota dewangi aja tanda syukur. Mancaji bupati ki aja tanda syukur. Salah saipi mancaji bupati napaki manda syukur. Salah saipi mancaji anggota dewan napaki manda syukur. Salah saipi kepala dinas napaki manda syukur. Karena jabatan itu amanah dan fitnah. Ia kau terima kopetan nasibah amanah aja musyukur. Tapi ia kau selesai ini jabatanmu berarti menyelesaikan amanah dengan sempurna. Andre syukur no. Nasabak selesai ini tugasmu. Iyo po makukosi balikan. Ito. Iya may gagamit to agak tak bali pa. tak bali to. Iya na terpilih ta pemandre syukur. Iya ko paje dia namang mangu. Ito. Mastin na paja pemandre syukur. Iya. Pada mi di makuka iya Nabi Yusuf itarungku ijolo masupulet tarungku nge mancaji menteri keuangan oko negara. Yo puidi paja pi mancaji menteri napa tarungku. Tak bali itu. Itu keren. Jadi tapi aja mau tahu. Ye angka cede walupai angka agak-agak peralula dasa diu palatu ya nasaba macam-macam kak mameraja ia penting sampaikan karena ini yang banyak tidak tahu ia sange isra sitonganna Allah langam masigi loko masigi ini penting. Jadi magiro nabi tanakal minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Puloko masjidil haram loko masjidil aqsa. Na padahal macenne lawi Madinah law buki turusina na palo baitallah mina patamu ko masjidil aqsa. Padahal macenne nabi ta tapi magi na pamulan na bisi ucapan tepu. Iya na napak gurongange. Ya komeki mancaji ata Allah lapada ki nabi ta. Tepui masigi lo ko masigi bara na meki lo ju pandang pada ya pak meka jok kamatu saya mau ke Lampung Timur jadi makada meki lo ju pandang barana masam paja subuh ni salah saiki masam paja subuh tapak kadaki insyaallah matu oko ka masigi raya na pangkep milik pamasam paja loro iya iya kota-kota salai pangkajene ta kecelakaan ko pare-pare atakko maatiki pakutanana po ngalatala ko malaika ichi din pulekin roi atakko ken roi melollo maka da pulo ko masjid ko babang kajenne una masam paja subuh melo ilo masjid raya na pangkap masam paja loro maka de po ngalatala atakko yaitu patamanga surga nasaba masigi na puli masigi na ngujuhi iya jadi aja tak kada okopi sigiri le pamanre aja iya tanya Allah ngalino minya tuh iya aja iya ini yang banyak orang tidak paham itulah hakikatnya kenapa dari masjid ke masjid yang disebutkan supaya sininna Allah langata yana tunasa makada latu memang ko napa joka angka aga-aga munroi mapalatu napa munroi joka napa ko joka iya ko lepangi paleo ko pare-pare manre tunubale napa lepa mangko lepa soko baru lepa manre rabarale de nan caji masalah nasaba iya mitu nakutan kinri melollah itu makanya dari masjid ke masjid usahakan maka doko sikak matu masam pajang akoy supaya sininna Allah ngata jongkana aje tak jongkal loko manang masigi de na paja Allah ngata manci pasusudo sa pataraka daraja iya na totoo sitonganna mapunaiwi iya sange isra secara hakiki akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum